खुलुमखा त्रिपुरा नर्थ इस्ट टिभिनि मांप्लिबो आं तंगो आरके देबरमा दिनै जों सावैमा लायनाय सिनि बरम गोनां सार रन्जित देबरमानि ककनो तैयि जों साइमानो सिनि बरम गोनां सार रन्जित देबरमा ब जरा कलक मारम्बै हकांनो तैयै अ त्रिपुरा सात दफानि बागै जे चबा खालाय फेमेनि आबो जत हास्तेनि लुकरक स्राय स्रायखैनो सावैमानो फियाबा ब जेफ्रु अ हकांनो तैयै अ त्रिपुरा सात दफानि बागै जे चबा खालाय दंफ्रुबो आ हकांनि लामावो बोसोक तंथक हेकेबा बोसोक खुसि बोसोक सादिन हेकेबा बोसोक खाकसांमा तं आबो हास्तेनि लुकरक जतनो साइमानानै आं खाकावो फियाबा आ ब जेफ्रु हकांनो तैयै अ त्रिपुरा सात दफानि बागै जे चबा खालाय दंफ्रु फियाबा अ हकांनि लामावो आबो एसि लामाया अ हकांनि लामावो आबो तंथतंनि लामाया फियाबा वानसुगै नायख्या हिंके बेलायनो बुसु साकावो तंमा हाय तै तं केसेबो तंमा हाय हायफानो अ त्रिपुरा सारक बुइनि बसंबाय सातक जागमानि ट्रेक्टरि जागमानि आबोनि याकनि किसिसा मुक्ति दाख्लायमानो हायकेबा अ बुइनि दफानि याकनि जे सातक जागै तंमानि आ याकनि किसिसा फानो उदार दाखायमानो नै जे हकां तैयै जोंनि MLA बरम गोनां रन्जित देबरमा जे अ त्रिपुरा सात दफानि बागै जे चबा खालाय फैमेनि फियाबा अ हकांनि लामावो बेलायनो तं केसेब तै बेलायनो वानामा सिंसा तै बेलायनो किरिमा सिंसा फियाबा ब अ हकां तैयै जे चबा खालाय फैमेनि फियाबा अ हकांनि तैयै चबा खालायमानो ब याकारै बनि स्वाभाविक जीवनो ब किफिलै फाइमानि अ यागुल्लो ताबुक ब पलिटिशियाननि हापारो फायै ब पलिटिशियाननि क्षेत्राव ब यापिरि सेका 2023 बिसिओ ब अ पलिटिशियाननि बिसिंतै ब MLA चंजाकमानि फियाबा अ MLA चंजाकमानि प्रत्येखेनो जों नुखा बिनि बिसिंतै जों गोबां मानो जों नुगै दंगो गुबुननि MLA रंनि स्लाय फियाबा बिनि सामुंनो बेलायखेनो एक्टिभ तै बेलायखेनो उस्ट्रं आबो अ हास्तेनि लुकरक बेबाकनो नुगै तंबायो जखनते भारत सरकार बाय साकलाय रोजाखा फातार हास्तेनि राज्य सायतै फाय हाबफैनाय इलिगेल इमिग्रेन्ट रकनो बरनो हायनो हाय पोस्ट बेक खालाय रहनानि बागै जे भारत सरकार बाय कायसा नोटिफिकेशन रोजाकमानि तै अ नोटिफिकेशन मुताबेक मतेनो सिनि बरम गोनां MLA रन्जित देबरमा ब अ त्रिपुरा हास्तेवो ब अ इलिगेल इमिग्रेन्ट रंनो तैयै बरनो हायनो हाय पोस्ट बेक मा खालायनाय हिनै ब जे अ सामुंनो तैयै खरां सकरम्बै बुइनि MLA रंनि साइफानो जुदाखाय बतिनि कक सावै तंमानि अ त्रिपुरा दफानि बागै ब
khorang kotor khe kok sai tongmani abo kobuni MLA rokni slai phano juta khe nugui tongo o hasteni lukurok bo o tipra sarungni bagui je bwkhanangui je samung khlai tongmani sokorombai tongmani abo jotono o hasteni lukurok nugui tongbayo phiaba जों tabuk social media ni bisingtui je bini sakao je allegation thepajagui tongbani MLA borong gonang Ranjit Deborma Bangladeshi bini voter card jotno abo Bangladeshi ni tei birth certificate jotno abo Bangladeshi ni ini je social media tui je bini sakao je allegation thepajak tongmani social media o je awai khaijagui tongmani phiaba tini sana thangka hingke o tipra saroni bagui tini choba khlai thani de derakha na o tipra saroni bagui je khorang sokrombai je kok sawi tongmani o kok samani bisingtui de tini chini borong brang MLA Ranjit Debormani sakoba majra kalainani nangkha obono lukurokni thanio kaisa wasuk tai kwbangma lukurok tini chini borong brang MLA Ranjit Debormani samungno tui o hasteni borok tini nugui tongo o tipra saroni bagui kok satani wo kubuni MLA rokni slai phano tini khorang sokrombai sawi tongmani khorang chirigui tini kok sai tongmani phiaba omoni bagui de tini ba bini sakao majra ba berjangrani nangkha phiaba amsuk majra berjagui tongmani o hasteni lukurok tei politician rok tini kwbangmano khnawi tongo tei nugui tongo phiaba tini bini o allegation thebajakmani bini mungui ereng je kok tabuk asai tongmani phiaba bini uporo haikeba bini against o politician rok tei o hasteni lukurok tini tamoni bagui bini uporo khe tei bini against khe kok thaisa sanai kwrui kha obono belaino wanama singsa khapani takuk tei bukuk song tini dophani bagui khorang sokrombai fatar hasteni phai hapainai raida chayatui illegal immigrant rokni kokno tui khorang kotor khe samani bagui de tiniba chini borong gonang MLA Ranjit Debormani sakao o majra bejangnani nangkha na tiprasa dophani bagui khorang sokrombai kok samani bagui de tini chini borong gonang MLA ni sakao ba o majra bejangnani nangkha phia bini o majra bejak tongmano nugui bini sakao je allegation thepajak tongmani khnawi phiaba tabuk o politician rok hekeba o hasteni lukur rok tamo thaisa phano bini against kok sanai kwrui kha borong gonang MLA Ranjit Debormani uklogo tamo uddesho tong bini uklogo tamo imang tong o imang hamya nugui de tiniba amsuk chini borong gonang MLA Ranjit Deborma je bini sakao allegation thepajagui tongmani tini kok thaisa sanai kwrui ngui tong obono tini sengmung tongnai lukurok thanio जों थांनाय 23 सालमारि रग जों नुखा सिनि MLA borong gonang Ranjit no
बनिस्लाय ताल जुदा खालायै बनिस्लाय खरां कतर खालायै फियाबा bo kok samani फियाबा bo tini chaitokmani o phatar hasani phai hafainai illegal immigrant rokno pushback khlainani bagui bo khorang kotor khe choba khlaimani फियाबा o chobani pap dandangkha hinai na o tipra dophani bagui khorang kotor kotor khe thai thaio thangui khorang sokrombui kok sai tongmani bagui de tini suk jorao sini borong bonang MLA RANJIT DOPHANI sakao o allegation phai sokpainani nangkha tei o majra ba bejagui tongani nangkha phiaba chobani bagui khorang sokromnai rok dophani bagui kok sanai rok phiaba tabuk borong bonang RANJIT DOPHANI sakao je o allegation boini dophani borok tini majra berei bono khuyo khiklainani bagui সমুদ্র কতর বন চপনানি বাগৈ যে এলিগেশন থেবাই তংমানি ও এলিগেশননি সাকাও তিনি কেব ফাयै কক সাবাইনাই হাইকা বিনি এগেনস্ট কক ফিনাই ফিরংনাই রক তিনি খরক সাফানো নুগিয়াখু Omoni bagino belaino wanamba singsa khapani takuk tei buksong. Biang thangbakia o politician rok. Biang thangbakia MLA borong gunang RANJIT DOPHANI hamjangnai rok. Tini suk pojonto bini sakao je majra berjagui tongmani. O kok rono teyei tini suk pojonto keboni bukugo tini samani khanayaku phiaba o dophani bagui sokromnai o dophani bagui bukhao mukti klainai o dophani bagui tini samung tangui tongnai phiaba tini bui dophani bororok bai tini majra berjagui tini bono hamya khlainani bagui tini lama chaitogui tonglaimani phiaba bini o lama kebe mungo phiaba tabsuk pojonto kebono phaiei basa phaimani nugiakhu omono belaino wanab singsa khabani takuk tei bugusho phiaba जों bwskangni salo bini uporo je allegation thebai tonmani bono tui kokchaya slamnai tongmani omorongni against sabo phai busa phai sabo bini against busa phai kya omorongni update no ang norokno phunugui thangnai tini ni bagui amsuk no jotono no hambai।